Cepil sem se za korono in to je moja zgodba. Se že toliko cajta nisem, da sploh ne vem, kako poteka, vidiš. No, te pa dejva. Že vidim nanobote, ko grejo noter. Ela, ostani zdrav. Ja, hvala. Sem danes cepil za korono in ne, masni lasje niso posledica korona cepiva. Je pa zato, ja, majčkeno boleča roka, ampak vse to so te normalne stvari po cepivih, a ne. Tako da vas obveščam vsak dan sprot, kaj se dogaja. Dan, dve, roka boli in kar vorenk boli. Danes mi sploh ni za ostati, tako me glava boli. Sploh ne vem, od česa. Dan 4, odkar se je Alex cepil, je ful tečen. Ampak danes je pa še prav posebej tečen. Government officials report the virus is not airborne, but can be transferred through contact with blood and other bodily fluids. The virus seems to be making people uncontrollably violent, and also somehow seems to be reanimating the dead. When asked, Danes se zbudim in imam kar ene take čudne zvoke v glavi, nekaj mi piska. Dan 6 po koroni. Dogajajo se neke čudne stvari. A veste, kaj pravijo, da se samo ženske spomnijo tako za vsako napako, ki so naredil 1 let, 3 leta nazaj. Jaz se zdaj kar spomnim cele srednješolske matematike, vektorji, integrali, to je zdaj kar znam. Pa kar je še bolj čuden, jaz se kar spomnim prvič, ko sem žlico držal v rok, prvič, ko sem shodil. Ne vem, čudno. Tisto piskanje v glavo od včeraj, kaj da mi je en dal neka navodila. Ful se mi svita, kako bi rešil teorijo kvantnega polja. Tale korona cepiva, to sem skozi boljš zdi. En teden po cepljenju opažam tudi druge spremembe. Velike spremembe.